haga jingi kun persha higa jingi sha pengop pisamla hagi shangkhawya jong drugs na kaliang kaseng samla shnong kilalap bawat ki khena badang khatwe khat arsnem ru kilangop haunu jingdi bashir khai tam ba ka jilla benta ka khilun banya kun tinghe yakani kaseng samla shnong kalpan pau haga jingi balakhat daga dream mission kabalong hagani kasi palay. Habakran magila patay kubor hadin kajigalang President Jong Kaseng Samla Maulay Pulun ba Samuel Piam ulit ho ba kajing ba kisyam ha kajing ikon persyayu drugs ha ka imla salang kaday namar wat ki kenda badang kanway ni kan arsnem kakertaru kilangop lang. Haba benrap lang mission director ka Dream Mission uba Francis Karshiying pan ulong baka jiyalang hagani kasi kalong kabakong sanbha na kabenta banya lang bante lakam yaw drugs uang ru baka jiyalang kalong kabasayso hadin ka jingwan eye training haka rehabilitation center baper but yoi ba kitu kibalanggap kitrang ya ka jingkala jingkali ke jopi ngiwan banatan ke Jingalang lakhat daga dreams haga jingalang dari Sir Francis Karshiyeng ibarak shimtishan kum klido jogariga office kabaka sartar kala set up bat kan jislang ya gane dari dreams mission gari itu arjal fly tamai sar itak shimtishan kajik temu hi jogariga dreams mission kalong bet nang daga drugs eradication kadrega drugs eradication jangka government ni di kumakalong menta kajing jadi emang salah kajing kadai habis ba kikut samla hadu bat kihap ki badang redu ki bakarta tapi khatwe khat lain khat saus kan ter ngop hagajing jing di new jing di musniu de ba dan di boong ba drop kolom kerja Jepang ha kadai kolom kerja Jepang nomor ba berpikir syak pengop kolom kerja Jepang ya ba dalam yo drop kalatek merau kalau kerni kayak lama kelapa yang kecil but she said you sama lagi kisah lagi sama kan mentah lagi jok mentah ke ba aduh buat kisah lah kan hei tinggal yang akan dikecil di dalam dangshan kan kok Facebook page jangan bang ai ko bagi sama kasih sama terawi ini tak sama kasih dan ini bagi sama nak bagi jadi dulu tinggal ni jumdi aduh sama kan hei kebaki drugs nak ini kita apa berdia drugs berjualan kita di kawin kita kalau kita pakai kita tem kani kalau survei yang nganur berong ba ngai không lấy việc sang malang cũng phải xoay xiên di Islam di Pulau đây là tradisi Malaysia. Bagi jenguk jadi sama hagan ni kebentaru kadai kawin si bentar ni kekam macam. Kadang kam bagi create employment kadang kam bermarah ki vocational training kembali jemput mana nak kerja kisah kadang kam bermarah ya ki skill training program nak hapok senang kuat tahu lembah kajing terlang jadi nak senang lang boro kajing kit khalang jeng boro ngai scam kan orang jeng lagi bang salang kini kedi kajing kerendang kini kini sini rekat lang begini ki porok mah nak kuat tu sang samlang mo boro kira keren ni kena kebentar ba kam dai ya sang samlang bukan syukur tak program hari ini hak ibadah tahu di. Nak kalian kejung hidup bersang latam kini kejumut. Hari bakal tu ti complete kebu ini hak kejung ini ditang kiri madan kalong ke be. Tekani tentang kadang kam ya kejung relang ni sultanat bana kalian isar mana ilakan kumtu yang ba kandan ka kade bandan ke kenja training program dan kita kena nama kena kita lalu kejung kesap. Yo let's say kena bangok kini kejung di drugs. Let's say tak apa dalam lebih hari tiga bahaya bu. Dah kejung orang kini program kan create employment untuk tajam guru. Tekani kadang sebentar nak kejung tunggu jangka dream. So ni kerana sekarang bagian ini kan senang terikam nak kapur, bagian dah kejung itu langsung baru, bagian ini kakam salah berulang. Hari ini orang barang balak berulang fully kini. Lada aku bon song nak lada nak sipuk nak sispangun. Habang ikut lagi saya berwarah, saya bersuatu lani berwarah ya jiklah. Lada iwe arnut lani sangut ki kelas sisa masuk barang ketar pada dia jujur jang kejeng elek jungi hakaban warah jiklah yo drugs tekan ban kelai kena bagi lain no drugs nomor dak bala dan pun kita kejeng kelang ngani scam bagi gue kita sebut lang yang kena geliti bagi kiar bak kejeng dunah kekam kejam lani kejeng bam tanlat nanti hakam kejam kene de gawe de kejeng bagi samla ki ngop tak tak habadi lagi ngop hakaban supply yo drugs kata kene gawe jeng bagi sedang ben page kene ke bentan bagi ibu kene ke bisa ke bahe
Barabon hi kapisa kan unu kapisa ka bon hakalenti ka bomdai kan ni ka sulong be kum sa kan lek bo kum sa tangkat dia ngan situe di dan bisa melagi bangila ekam teng masa iyo bisa beg dah hadir bang ni bisa ka lek mentagi long kenang krong ndai bang ben yaki rei nga ka ik bang ipen dia ngaju ong ya kan ni kentien habang ilek ban keren segi bentak ko per habang dan ke jing sakhot gitu ngi ong bang ngim kwa ban yi bagi samna trai ri jungi kin ket da governi kin tu kin lik tam ki pasti kin tam ki nyet kin tung kin di rom sigi yung brio bentuk bentie ngim kwa ki samla ki be ibet biang bahabrio lempoy ha ki biang ka kerang nga kadan tang na bagi ngap drugs tu hadir ka poy ka pen kelai ki bagi haban ket governi bagi nya sigi bentak ko per ko snong ko thau te lemba ka drius mission ngai skam bang dan ke jingkela da ka jing relang jong baro ndai tang sang samasnong ndai tang ki sangken thai ndai tang ki dan barsnong baro iwe ki nam song jang jala ki di bandon ke jikit khli kata ka bagi stang dan lagi tang ka tahin bela school bela jing yu ndai kim la kim don kim i la kim i lenti de dengan ai jengmut menai kena ngai jengmut menai kena ngai jengmut ikna snong men sang samla men ba kin ai kin pelong ki dingi ki training ki demonstration ni hampo snong jugi in lam ka ITI ka MSSDS ki Don Bosco Technical School but ki bud ki Ram Krishna ki ni kita ki ba kloi ban yu ban ai ji kai ti kemut ngin ai demonstration hampo snong ban ketik ki men siam jugi kena jugi ta ba ki kin yo ban yu te kin light nata ki kloi ban kai nong tu te kin light naka no jingdi wa ne ka no kam sni kata ka de ko kabar ko long ba nilai keren ban beli di community hall te ka jinge keren ka long ba ki don kam ki di sports item ni te dengan ong ki ba kin ya tho shangi ki ngan shimmi ka ni man ngan trai bor ba limba ka sports department bangin ya discuss bat ka soka ru na ka dia sports department ban ai tin just sporting items ban pennya ya ki jinge la kai po ki community hall ta ka long ko ka la ban pelai ya ka no ya ki na ban ngop au ne